Ona arigitani na atungati a arwaru makihinyagiriria ati mugamo wao no urathi na mbere, amwe a maobithaa acio matinatia murugamo wa atongoria ao. Tutaendelea kuona tukiumia, familia zetu zikiumia, wenzetu wakiaga, eti lazima tuwe kazini. Thibitari wa Naikuru Level 5 motungata mekurugamite mathaini ma kiroko no macoka gucokereria miaraho-ini thutha wa atungati a arwaru aria marutaga wira na kandarathi gucoka wira. Kuringana na aria makorwo magiteithiriria kuringana na twero ni korwo no tuhote kweheria arwaru itu tutware private kinya hindi ria strike igakorwo ethirite no tukorwo tukimateithia. Thibitari wa Langalanga, Bodeni na Ronda o guku kaunti ya Naikuru motungata macokereirie miaraho-ini kuona atungati a arwaru aria mari rungu rwa thirikari ya kaunti mathirwo macoke. Tukorire kuhingitwo na twakora gutirarutwo wira no mathaa mangi ni mahingura na matuthondeka. Thibitari munene wa Kajiado naguo atungati a arwaru matinaroka wira na maundu matindire marugamite. Si mambo mageni, si mambo tuliamka jana tukasema tunahitaji kufanyiwa jambo fulani na fulani. Ni mambo ambayo tumekuwa tukisema siku nenda siku rudi. Kaunti ya Bungoma maundu matiuma mega kuri andu aria mekumathaga motungata ma urigiti kuona gutiuma na atungati a arwaru hamwe na arigitani. Na sasa huku Bungoma nimeona imeshindikana na nimeona daktari wako mkomo, na sasa vile wako mkomo hivi sijui mtoto yangu huyu ataendeleaje. Wanapitia ama wafanyikazi wa afya wanapitia mambo kama ya health insurance, mambo kama ya promotions tunayaangalia, mambo kama ya kaunti ya Migori ona ware mekumathaga motungata ma urigiti mauma na ihinda irito kuona maobithaa a guku no meguthiite na mbere na mugomo wao. We are on strike until all our grievances are met. Na nimeharibu fare na ninarudi kwa nyumba kama sijatibiwa. Atungati a arwaru na arigitani makigoma nao madagitari ni mararugamirie murugamo wao kwa ihinda ria thikũ 14 na mamwe ma maundu maria maratũma maobithaa aya magome ni undu wa kwaga marihi ma urigiti makirũmbũyania na arwaru a mũrimũ wa COVID-19 hamwe na nyongerera cia mĩcara. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.